Smiggy, spændende kamp, spændende hold. Ja, i går var I lidt frustreret, og nu skal I møde favoritterne. Hvordan har du det med det? Акиуниарсарисsuun аллаққатаангани нааниссаататунгаан. Vi stadigvæk spiller det der freestyle futsal, hvor I bare spiller jeres eget spil. Går godt til den med angreb, fint tempo, masser af løb, eller vi laver noget specielt, fordi I har også en chance for at gå videre. Jo. Får I 3 point, så er det hele næsten åbent igen. Тассауллумиккут укуанаммисассагун мисилиттаартоқиммата дефенсив атуссамарпарпут та сианси контрамсиансеқарутта истааккуатуссуа. Hvordan vi står defensivt? Vi prøver, ligesom I gjorde de andre kampe, fortsætte med at gå højt op på banen, eller vil I måske lige vente lidt i 5 meter ind på jeres banehalvdel, eller fordi det er også løberstærke, dem vi skal møde. De er i god form, de er veltrænede hold. Тас уангупаанитсинну утаққиссуагу прассеруйуссуарнагик уангупаанитсинну таққиинна. I bliver på jeres banehalvdel. Hvad så med din målmand? Du har en superkeeper. Vil du bruge ham på den samme måde? Тас сианси контрат аторсиннаасуатуссуа. Тас ингерллуссагутта имма аторсиннаассуар. Det står 4-0 på jeres banehalvdel, og 4 helt op i angrebet hver gang I har brugt. Tak. Og så bliver der, ja. Ja, kom herover. Yes. Vi skal lige gå ind på kampen her. Den kamp, vi så lige før. Anden halvleg sidste 20 minutter. Hvad synes du om det? Ассингилаарпор første halvleg миксиан илуаттитинерулаартик аппай хоолиап ариссиаккут тамам ассингулаарпор тамам Den var lidt kedelig. Du må godt sige det. Ja, den var. илимаисатинни такорлукатинни арсарлуарнертаанна амигаатаалаарпор тунаерааттарнера ариссиаксиуллерм унамминерн такусартаккар такерпиангиларпуллумиккит. Ja, de sidste 20 minutter. De første 20 minutter, det var okay. Og det var meget taktisk, og det var meget nervøse hold. Og så anden halvleg, det blev bare sådan, hvad kommer der nu? Og heldigt her, heldigt der. Tässä systeemiqarpallaangillammassakku kingulliitaakkuwa unamminera nalungilarqani arsarluarsigisinna kian takuallaangilar nalua ajugaariarliti isersimanersut aqissiakkut imma taamaasimasinna immasnaarluun 33 piareersarluarnerusimasmassakut. Sådan, hvad skal vi forvente rent taktisk af den her kamp, vi ser nu? Takorluorsinnaavara aatia asungisaasua oqarneraatuut tunuarterlutik forsvaari kompakt tassam ataatsimornerullutik taava sukkasoortatik kontrame atorluarluit taamatussiangsi atorluarniarsarissagaa tassamnalungilarpi 67 taktikkikkut systeemiktigut pikkorissoruussuup misilittagartoruussuullut taamaam takorluorsinnaavara taamatut inississinnaanissaat. Ja. Eller hvad tror du? Inimajoa P67 ajugaassoort. Tassam soonami misilittaartoqaat pikkoeqaat unammisartuuppoqangalitaava aappai inuusuttuanguupput siunissaqarluartut taaksianni P67 aqutsisuussasoq naatsorsuutiilluunnarpar. Ja. Jeg er i hvert fald rigtig spændt på at se, hvad de finder på. Det var jo lidt frustreret i går, ATA fra Tasiilaq. Det var dommerne havde lige afgørende situationer, som var ikke særlig godt. Og så blev det lidt frustreret, og frustrationen udløste en masse dumme frispark. Ja, tässä taamakkami nariuppunga eqqartorluarsimassagaat fokusi taan eppas eqqasaaunamina naarnerani imminu fokusi atorniarsaralu tormarilla eqqartorpallaarnagit kisianni soornami uuminassappa uuminassoor qanorli iliarneqarsinnaangil taamaamat imminu fokus saatillugu nukissatik atorluarniarsigaa neriutigaa. Men nu hørte vi jo ham at sige, jamen altså, det vil trække sig en lille smule. Men altså, det får vi jo selvfølgelig at se, og de har også en målmand.
Han kan godt lide at være offensiv, og han kan godt lide at spille med. Han kan spille med. Han er mega dygtig. Vi har også set, hvis de skal være, når de angriber, så løber der altså ikke bare 2 mand. Der løber faktisk hele 3 mand. Og så går ham der helt op på midten, og han har enormt præcis kast. Og tror du, de kommer til at benytte sig af den våben? Fordi det kan være deres mulighed. Takussuarput ippassartuut unamminsiullertuut ilimeringilaartaamatut atertigissagaat imma unammina ilaani taamaateriataartassapput kisianni neriuppungaama aatia eqqarsaatialu libero tasam sikring tunorlerpeqartassasit tunuarsimalaarlini takiartaati kampikingilliit tamaavisuarmik uunga imaattortaramik ungartaan taawa kontra uku ammarfigitittoortarlutik taamaamat sikringeqarnissaat tunorliunerulaartoq neriuppunga taamaaslut morlarfigitinissa annikinnerisinnaarum. Fordi jeg tror personligt, det kommer til at have en afgørende betydning, fordi de er sådan taktisk en lille smule klogt, fordi de har jo også en del landsholdsspillere på og har prøvet at spille det her rigtig, rigtig længe. Hvis nu de spiller med Patrick herop, og de står lavt, og det kan ikke rigtig komme til, og hvis de står sådan her, jeg håber ikke, det kommer til at stå med 3-1, fordi der er åben her i baggrunden. Jeg håber vidderligt, at de kommer til at stille sig sådan cirka sådan her, og så en mand bare herop, når de forsvarer, så kan han måske løbe frem og tilbage, både på højre og venstre side, så har det en chance. Og så når de angriber, de har måske Patrick her om bagved, og de forsøger at finde ham. Hvis de taber bolden her, og hvis de kører, så tror jeg, det vil være en rigtig, rigtig løsning. Jeg håber, de vil gøre det, men lad os nu se. Tässä tämä pohti neriuppungaam taamat forsvaarissasut tässä pisuutras pikkorinnermila ukiarpassiuqaarnittu laansorliullutilli arsaqatiginnikullutilli ukiarpassuut sorlerlinikina isaraluarpat uang isaraluarpat uang anigaluarpat arsarna allangornayorami taamaamat taktikkimi systeemimi pikkorissuartariaqassapaatiaa ullamik iluatsitsissaguni forsvaarluarlutik kontranillu iluatsitsiniarsaralutik. Ja, vi ser. Men nu skal vi gå ind i det der regler igen. Der kommer nogle spørgsmål, og det er faktisk meget fint, og der er nogen, der vil gerne vide, hvad er det, dommerne signalerer. Vi var inde på det i går, når dommeren gør sådan her, og det betyder altså, at de har begået 5 frispark, og de skal passe på, at de ikke begår flere frispark. Men han skal jo vise første til dem, der har første frispark, så skal han også vise de andre, at de har 5 frispark. Tästä apequtiineraartun tarsimagami ippassarmingaani tormeeqqanu isumartarnu tallimanik tredje dommer anillakkaangat kalerrialluni tallimaria frisparkiliorpusi holli mutta mappaa kalerrittarpaam tallimariarput taawa imaappo ataasia frisparkilioqikkunik arfinilaa frisparkiartitsuut straffersigt langstrafim molleriarfigitissaput. Og det næste, vi skal komme ind på, det er, når de har scoret, så dommerne signalerer. Han går hen til dommerbordet og viser sådan her. Det betyder, at det er altså nummer 3 fra de scorende hold, der skal noteres som målscorer. Tästä mollertoqarangat assinganik dommerbordet laanut nalnaartarposoort pingasut tallimat qasseriaq taanna mollertut holli qasseraaqanersoq takitillugu. Ja, så har vi sat det på plads. Og så har vi en situation, som mange vil gerne vide, når det er, at der er et eller andet bliver fløjtet midt i kampen. Og det er så tredje dommeren, der gør det. Dommerne koncentrerer sig om det, så dommerne eller tredje dommer går hen og fortæller, at der er sket et eller andet. Tässä una pingaut amapeqisiinaartarsimasoq tomma sinaani toq una minammut sikartuungittoq sikkartarpuaamma sikarta allaanerulaat atorlugu tästaan atortarpaa. Yes. Så men spændende kamp lige om lidt. Glæder mig til at se den. Hvad tænker du? Hvad skal vi gætte på? Resultatmæssigt 10-4 til B67. Det får vi at se. Ja, altså jeg håber vi det lidt, at Tasiilaq viser frit spil. Og måske en lille sejr. Det kunne være rigtig sjovt at så se, hvordan de reagerer.
Fordi nu har vi jo, når Slungok får sådan nogle mentale nedtur over deres nederlag, eller chokerende nederlag. Og det kunne være rigtig sjovt. Tama portas pissanganarpoq neriuppunga ti fiarassangit kianni agiullarnerissas unamminnaliginnerissas pissanganarnerissam. Tak herfra. Silarsuaq qaninnerulersipparput immitsinnullu qaninnerulersilluta. Dusas Grønlandsbanken GM. Nunatsin itimassornet taperssorsorparput. Grønlandsbanken GM. Vi støtter sporten i hele Grønland. Illit forsikringi sillimasiisarfiit. Privaatinut suliffeqarfinnullu kalaallisut qallunaatullu oqaatsit atorlugit siunnersuisarpugut. Mittarfeqarfiini aiffisoperateuritut ilinniartussarsiorpugut soqutiinnikkuut mittarpaktatsinni annertunerusumik paassaqarsinnaavutit. Ja. Pamiitmustafeet mistikluati isiginnartut. Tullingullut unamissaput tassani P67 numingaanniit appaalu ati a tasilimingaanni. Pisanganor P67 qanu ingerlariaq qinnissimin qanuarsariuseqassanersoq. Unamisussat paanimut isaapput imminnut itasseqqalaart P67 arsapadaagus ataas ajoquseqqanin pissutigalu paqataasinnaagala taannaarlu itiorlui rupa Tava unammin pissanganaqaamma uani Pauliami atiak trepunginnannikuput tavalu nattoralik amma trepunginnannikulluni Pauliam uan pissanganaqvas atiak qan ningerlassanarsit tavalu P67. Tässä klubbin ilisarnaatiminnik siarapata tastormaal makitsi siterapata unammineq aallartissaaq nuanaornerput unammiussat Lumut qanoq arsariusseqassanersu P67 pissanganarpoq уллинкиуллерни арсараангам арсарнер тамани арсарнер тамани питчааюаннарами P67 P67 biarpo ja atia amavalappo piaarerluni tässä atiak ippas unamminermi nattoralimmut
ajersarpo tortu taavalu 67 ippassaq amma ayugapput тассанилу тигинафорнумиваат иппассақ унамманеқ 11 тремик инарнақ масаккуллу 67 ааллартитеққартуоқ кусанавиммик тунникалаорпаа Philip Holmene nummu Timut René Eriksen Petersen таннал арсуун тингитсамму арсанимат атиаилуммут исиммитсеерсуну массаккит атиа тас илимингаанниит сунгаартимик киатеқарпут массаккуллу периарфиссарсиорпут аммалуми илуут паллаарнагу 67 en spak периарфиссарсиорпут таканналу René Eriksen Petersen Kingumut Philip Holmene Bastian Russing Philip Holmene Ati Ahmud Spak массаккуллаатиа периарфиссамик яасоруйуссу армааниаруйуссоо амма ингерлаққинниассагини аатиаак сукатартариақарпут тассани 67 ингерлаққерерникуо алаавик моолит унилаарси саасусинерми илигин 67 патсоокатигинно тассани орсариппо аппата исимлерсуалуа аппата асулиат тулаагиннарлуа арсаанисиммагу атиама арса туннинеқарерсартаавал массакса сиумукарторингиммат атиаамингаанни арсарнеқ сукканиарпасиппоқ таамааппо масаккуллу аатиги en spak Kiani kisimik kalaarpo kiannili tunninnerlullu aati miok pera 67 тарсиинерми оқарсинаагунарпуун инуусуттатик таарсерпаат клуб холли тамам таарсертаарми массаккут тоққасаанерусут авалатсиппаат таканналу Julius Moswell Patrick Friot Мариллуми Лайса анусанаависсум саассуссинерми 67 исартитсериалернерани молмаани атиарми молмаания тигиллуатаап арсарл аннааллуалаависсорлу таканна арсарлуақаттарпо молмаани атиак молмааниит уллунгиуллун атиа молмаания ассу арсарлуақаттаарпо питсангуалтуиннэрнэрмилу Amdan inusuttuarao tassa massakkit suttaninik ukeeqarpo бисуусерсэмми илуутингиннамик арсаанимма аатигаа илуммут исиммитсуг amma anisillu 64 en spak Julius Moswell
Morten Fleiser аммалуми тунниsaa илуутсиннагу Писиутсрас периарписсарсиорпо Nigraima misiliivok iluutsinngitsimik atiarmiu assorsuusu eqquinnarluit Jens Bak P67 Nellu Nikraima misiliivok atiarmiut saasussiniartut akoorsis aarisuutsigimiu katappaa pisuutrissill arsatsigullugu Nigraima pinisinnаагуни кисимиарсуиса инерлаккамиу молоярнэрмини молмаан эққуиннарлугу атиарми молмаания таул мисилеққиннэрми атиармиу ассерсуису эққуиннарлу марсаанимма илуму исиммитсаппут писиутриссерми Morten Fleiser аарэнне нами аммалу анисиллу атиа Jens Bak атиармиу саасуссериернэрмин арсасаккортунарамик сиумут атаас кисимивиккалаарпо кисианил писуусрис молмаания лоқисвани пиаарерсимау Pisiutrassikkit masakkit periarpussarsiorpo put Paket Saldo Patrick Frederiksen Julius Mosfeldt Ammalu Anisinmarlu ja masakatiarmiit арсаанаернаанинган сиумут туннииссип qasnartaatut tunniippaa аасулиингерлаппаат баати армит арсааниммат писуутрессермиуани сиссимассук нуммуссуу нука аматтанну илуммисиммитериссорлу сулиаатиармиарсеқ тигинниваат луммуллу исиммитсалтик Ati amingaanniit normutsi Mutsi Poulsen arsalerillaqqipaamassut ja taanna amma suttaninnerm ukeeqarpoq тасилэрми арсартуи нуусуттуараарсууппут тассанилу укиитуллиуттуни малиннаарфигис ниссаи писсанганар аатигаакки илумун саккуллуу писиутсрас Jens Bak Philip Holmene Oliunilarsit ati ami molmania akkayu assu sillimau assunutamanu malunarpoq misiliariaqattarnerni tamaaviisa nikifigeriartarpai Christian Russing Ammalu Morlit uniorluit
Takat Ala. Sekut. Philip Holman. Aksamik initiativer. Bastian Rosing. Mikki Brøndlund. Rytter til Fleur. Philip Holman. Bastian. René. Minut til 7 klæder fældslinger sådan så målertrøngelak 0-0. Atiakas piarersarluarsimappu. Qatar som savammi. Bisiutrisi sassusunummi. Assersuinissan tassani. Minut istarsornissum. Nummer der pisiutrisiningaanit Philip Holmane. Arselerillaqip aamma. Arselerillaqissuussuuppu. Bisiutrissummiut. Arjammi nummer 15 bisiutrisiningaannersuq. Mikki Brøndlund. Målerpuk. Bisiutrisilu. Siuarpuk. Nammi siullarmi isartittisurluni. Ja. Natia teriarfissarsiorpoq. Ammolu. Natia periarfissarsiorpoq. Luutingitsuulaarlu sassusunum bisiutrissarmiorsaani simmassuk. Lummut isimmitserartimisiligalaarput. Bisiutrissarmiorsarssuusiu piareersimapput. Holmaannartik siuartillua. Ammalumi tunisani iluutsippallarnu. Ja. Tässä ullumikki puliam inissinniunnarmi kampi naggatat. Tassanilu pissanganartimik inisseqqappu tamarmik. Arimmi ainus bisiutrissukisum sassusunummi. Målingajälpuk. Morten. Aisa. Molmani. Arsarluornermiguaasiit. Arsaq isartingitsorpa annaalluga taveqa. Tava tulli unammisissat eqqaalaarsinnaavagut nalinaaqitaq tallimanut. Tassanilu unammissapput Young Guns numingaannit taavalu nallunguaq ilulissaningaannit. Takuaam pissanganarput. Takua aqissiakkit imaatso nallunguak ayugaasappata. Aqissiakkit saspuingeqatigilissaavaat. Tassanilu taavat Young Gunsikkit nallunguak ayugaasappata pingasuullutik saspuingissagamik. Taamaalilli unammin tullia pissanganartoruissuu. Målia pakita inelissap tassani qaniinissismunas. Måliginnerit ingerlaqqikkumaarput. Soorlum massakkit inpertissinguunnarnikuuq. Aimaat morli apeqqitaayunnaarlu. Immin naapinnermi takkua massak atilernikuupput. Massakit 67 riarfissarsiorpoq.
Takannelu Nick Reimer. Arit masakut pi Asia Sasusuok. Ala. Oi lavik. Ammalu. Ala. Asia amil Sasususakartapun. Tak sukkasoruussuppu. Ja. Inuusuppu sukkaqat. Molman ilaatillu. Atiga periarfissarsiorpo. Ammalu. Patrick Frederiksen. Asia toiartuusarlu. Asia Asia amil ni sinnorpan. Takannelu Christian Russing. Nick Reimer. Eriksen Petersen. Ammalumi Pastia anisinnerlu. Pastia arsa unittinnerlu kamiu. Takasselu aatigakkut. Qummut. Looqillu akuinnarpa. Philip Holman element nation isakkortunaalaamiu. Atiga periarfissarsiorpo. Ammalumi tunisaqarnani. Pisiutras. Karsten Müller Andersen. Pastia mut. Philip Holman. Ammalumi. Periarfissarsiornermini. Tunisassaulun Philip Holman. Atia ammiun tunnisinnerpa. Ammam tununnagami. Arit Achat Ayuda. Christian Russing. Karsten Nimut. Philip Holman. Utimut. Ammalumi. Tunniaga. Atia ammiu Ataforsimavat siumut tunniinnerap. Ilautinngimma saasissigalaapput. Sikut pisuutrissi. Periarfissarsiorniarlu sammingerlitsiguq. Takannelu Philip Holman. Aqqa Olsen. Eriksen siumut. Aqqa Olsen. Karsten Nimut. Eriksen Petersen. Ala. Tamaltut arlaatiu pisuutris assusunermin iluatitsissapput. Pisuutris mikisortai appaqattaaginnaavissuaput tuttunisas kineqqusarlut. Aagemmi aayuna. Ala. Amma isimminnerlullugu saassussinermi aati aammu. Pisuutris periarfissarsiorpo. Nick Reimer. Ammalumi. Forsvar quinnarlu. Arsorlanimma pisuutris ilummut isimmitsor. Alavik. Kusanavissimik. Ja. Tatsiaq Mathisen Målingaipor. Kunuanit. Atiarmi målmaniat Bjarrersimo. Sukki pisuutris.
Toriarfissarsiorpo. Nick Reimer. Julius Moswell. Nick Bimul. Ala. Masakullu. Ai amma tunniunnerlullugu. Atiarmiut assuassersuilluarput pisuutrissarmiut molerniarnermina aanertorsiuteqalarput. Atiarmiut assersuilluaqigami. Anisinneqarsimammat pisuutras inspak. Pisuutras pariarfissarsiorpo. Takannulu Patrick Frederiksen. Han Eriksen Petersen-nimut. Kakkaak. Saqutalaavissarlugu. Isilippaa atiamil assersuil eqquinnarluarsaq anisinnerpaat pisuutrissulu ilummun isimmitsissaaq. Amma pisuutrassini normmuuti Rene Eriksen Petersen aam arsalerillaqqittaqa Taamaappa. ukiin kingillernaam takisariorparput. Ja. Arsartiila аллариккаангами сиусимтигимисарпаат тунниусеқарнисами тугаanu. Тассалуаама тунниссигаангам ингерлатсинерми тассаа Aam sukkagami тунниуллуартарлугу кисианил унаммисаат ассерсуиллуарнерм атиармиу ala минутитсеқатнит ингерлаарерсут сули писуусрис итнерлум сиуоққау атиармиут ассерлуақиам бол саавани takku aamma kingilla tunniissinaq amigaatigisarpaa aatigaakki ja molleriarnissamin periarfissaq tunniissin kingill annaasarpaa ja sukkasuum siumukapallattaarami ilanik tunisisu kingumu tunisisaarami tassalume Alaavik. mollit napasueqquinnarlugit Rene Eriksen Petersen moolingajaaippoq amma valitsiginnarlugu Karsten Müller Andersen molmaan eqquinnarlu awuleekari aqqoriarluuterma pisuutkissaqataat aamma ilautsingilaa takannalu aatigaa saasisuo aarit ayuna naamik pisuutkissermiut anertorsiulualuarput kisiannili olmaanut ikiorluorluarsaq tigoreraal loqiswaani mormaania pisuutkissip арсарнеқ ингерлаққиммат писуутриссаассусси арсаани симмас аатиармиут писуутрисси луммут исиммитсаа Philip Holmine кусинаисум исертитсериартоқ аатиарми молмааниат эққумаллуарпоқ ассерлуу аннааппаа писуутрис молориақаттаарторуссуусаккортуумик исертиннерлсапилерлуу pisuutras arsorpaarinnerua ja taamоqarsinnaagu ja taava aatigaakki saassisseriataarnum saassissisarlaarma сукасоорусуум сиуммукапаллаттарпут арсатигигаангамик taavalu aatigaakki aamtunuani ассерсивиллаварпут ja
Unammin naligi fyysisset naatsorsuutigivaruana. Assa. Måleriartoq. Morten Fleischer. Arsamik måleriarami atiarmioqqorlu arsautissaarnerani imminunniaqqummeqquppo arsami. Nariuppugut. Ayornerusumik. Pisoqassangitsu. Takannalu ayerpasinglaq. Awalaqqippu. Arsaqlarqilerlunilu. Ala. Team timeout. P67. Ja. Mitä? Naqqtuuniarpat. Ma. Tuniavanooqqulluimma. Vi kører lidt for febrilsk en gang imellem, eller vi har lige perioder, hvor det hele kører lidt for febrilsk, og det bliver lidt for meget indianerfodbold nogle gange. Spil nu det, vi har aftalt, eller? Få pulsen ned. Vi snakker om det ude på banen. De her, kontramuligheder. Sørg nu for at få afsluttet dem for helvede. Det er det, vi har snakket om, eller? Spark nu igennem. Så læg de afleveringer, der skal være fart i dem. De bliver for blødt. Ej, det går. Siwaqawun. Pinkimi, panimi, piumasusaqangi pun. Aqsaqqiraa taqimaqqiraaq ta ila aqsan paarimarpun. Kinguaqqangilangun. Uaqsan otunissoq qimmallugu. Amoqilaqatiginerlaarsinnausort tunut kisivit itsu. Nibaatiqqannarpaanimi. Taammaappo. Arsorni nipaqanginnermik pisuutrissip aqqinniarpaa taanna. Taawal saassussinermi kunioraalluu arsor moolla punniartussangorpaan. Tomasikappo. Morten Fleischer Nick Aimare siumorlu aamma unuutsinau Nikkip atiarmiorsatigуаммассу илуммут Sekkulluatiga. Arsamikingallatigoq. alaavik Pisu aammalu. aamma paatsoorlutik pisuutrissi paatsuullattaarpo Taamappo. Atiak mollertuugunnik qimmaallissagalaarmaamma taammaappo aamma akiani pisiuutras ilaqqissinnaasuunikki aamma qimmattussaassappu arsornertillimma pitsanngorteriarlugu ammalunni mollit uniorlui René Lynge Thomsen P67 Nick Reimer Tatsia ala tas P67 kingilla tunnissin kingil iluutingitsoqattaarpaat saassusilen arlerin taammaappo malunnerpisuutris tassani katatsisaqattaartu unammin kingilla taamaaqattaarput imma timikkut qasilerneq taman peqqitaaqatarsinnaao ja amma assoortuussugam unaminen siuliini
67. Periarpissarsiorpoq. Avitlumaayuna. Soorluuna Molman. Molmani. Arlaatiut ajoqulunnerarpu. Pisuutrusmingaani. Takanna akkayuk matiusin. Lalau. Moolimisaavani. Soorluuna ajornerusumik pisoqarsimangitsa. Ja. Musik pisuutrusam rullit appai isartissimavai inuusunnavat. Atiaallartippoq. Pisuutras. Periarpissarsiorpoq. Pisuutras askukkusaqattaarput. Ilumut malunnartorissuugu. Ullun siuliinarsornerni tamaangikkiarlit puani arsornerm assu. Kadatsisaqattaarput ilautitsingatillu. Uani aama akkayuk assut annaassillаттаагиннавиппоq pisuutrus mooleriartornerun Pisuutras. Molmanillu akuinnarpa. Amma aatigaak saassissinermi ajornartorsiilaarput. Ja. Sakkullu pisuutras. Saassissivo. Philip Holmene. Alaavik arsartu qoamiu arsaanimmat ilummut isimmitsissapput qaquanit pisuutrissarmi Takannalu Philip Holmene. Pastiaanru ala kusanavissimik mollerialaarpo. Masakkulluaatiga siamut ammalum ilaut pallaarni. amtunniissa sakkortuami molilluuni illuunut pisuutras periarpissarsiorpoq ammalu tassa minutti 16 sekuntilu amigaataapput muminnissamut tassanillu pisuutras ataaserarluni siivaqqasoq ammalu alaavik molmaaniat akkayuk moolingayap mooli uniilaalainnarliit akianilu pisuutras saassasivo Tony Eriksen ala Molman attupillassimammagu pisuutras inspakkarput Christian Russing ammalumi forsvareqqunnerlu sekuntit 54 qaangiuppata unammineq mumikkumaarpoq nimisuut namasissaaq atiarmiut sium ilummut isimmitssapput iluuttissanerpaat naami iluutsinngitsoorpoq
Philip Sorslund, Asles Bakki, så. B67. Philip Holmene. Ayat Simamad. Ayuna, Ayappa. Ati Anni og Sartuk nummer 10 Mutti Poulsen. Pekassa. B67. Simrang Yaksao. Simrang Yaksao pa Molmani si Masiktiva. Astronaut Martin Rikshold Vilsbak. Riksø Symmeter B67 som jo Dommasuk Asana Sok. Asuk B67 Tiva. Gak. Hey. Kusanari Sumik. Det kan altså accelerere sakket på. Dama Bo Mutti Poulsen. Nu er det Sumik Sumik. Med godt sygt nærmere Sivok. Tässä niillä B67, ja taas on aksuni Sivakko. Tää väliu ATA Susakkassa. Minä Sivassa. Namma Sivakko. Emme godt Sivassa Assaktilukpat, Usakkikki Marput. Jep. Siraqsuaq qaninnerulersippaqput immitsinnulluk qaninnerulersilluta. Dusas. Grønlandsbanken GM. Lunettinnitimassonnuk taperssorsorparput. Grønlandsbanken GM. Vi støtter sporten i hele Grønland. Illit forsikringit sillimmasiisarfiit. Privaatinutsuliffeqarfinnullu kalaallisut qallunaatullu oqaatsit atorlugit siunnersuisarpugut. Mittarfeqarfiini aipisoperateuritut ilinniartussarsiorpugut soqutiinnikkuit mittarpakatsinni annertunerusumik paassaqarsinnaavutit. Det går jeres vej. Det ser rigtig godt ud. I står meget stærkt defensivt, og I spiller meget organiseret. Prøv lige at fortælle os lidt. Den blandt nok engelskissortorussuu. Dermed du engelsklandsuu. Men indimellem så veksler det også, hvor I sender 3 mand op og presser dem højt. Hvad går det ud på? Er det ligesom for at holde lidt pause fra presset? Ja, det presserne engelsklandsuu. Chance rapper sådan var en præcision. I er bagud kun 1-0. Skal I gøre noget? Vil I gerne vinde kampen, eller hvad skal I gøre nu her anden halvleg? Og som der med dyngerland og der med dyngerstation morgen jeg sagde det. Tak skal du have. Ja, altså kampen går ligesom jeg håber på. Det er faktisk ret fedt, fordi det er godt at se dem, og de kan spille også organiseret. De veksler midt imellem 1-3 op i angrebet. Og så går det nogle gange helt til diamant. Altså jeg ved ikke, om det er bevidst, men de spiller med 1-2-1 om bagved. Rent defensiv. Men der kommer godt nok også mange bolde igennem. Fordi de har lidt svært ved at læse den mand, der kommer herover. Så kommer der en diagonal aflevering fra B67 og irriterer dem en lille smule. Men ellers ikke noget farligt, fordi vi kan se, deres målmand, han er fantastisk. Han går så hurtigt ud og lukker det. Så kommer der hurtigt folk om bagved og lukker. Altså René har forsøgt fra B67 at afslutte. Og så Bastian har forsøgt også at afslutte. Nu har vi også set Philip komme ind og afslutte, men ikke rigtigt. Ikke noget farligt. Og så har vi lige spurgt ham, hvad det her går ud på. Jeg ved ikke, om han tænker, det kunne være ret fedt at se, om vi kan stjæle bolden lidt tidligere ind på deres banehalvdel, og så bare komme så hurtigt som muligt til afslutningen. Så går det faktisk så højt op.
Og så ligger der en mand nogle gange alene med Patrick derom bagved. Og det fungerer for den. Jeg synes taktisk, det ser rigtig godt ud. Jeg håber virkelig på, at det vil stå stærkt defensiv og meget disciplineret, og så tager den derfra. De har haft et par kontra, som var farlige, så har de haft nogle andre kontra, som var okay, men måske ikke lige kom til en rigtig afslutning endnu. Og så måske nogle gange også, når de havde bolden, især herude, og de kan se en mand kommer i stedet for at skyde på mål. Måske skulle de prøve at sende bolden til en bærst, og så se, om de kan score derfra. Men jeg håber, de fortsætter. Det er ret flot. Tak.